daging sampun yen rasa-rasa yang kadi tetujuan itu yang betares gumantin nyandag alampah hide yang kala antuk macecing pedang dormaning sampun puput punika kemargi yang antuk itu betares yang kelatan siada nyawi Dewa Ratu Yaniner gamaya tan bina kadi siape sama kininyin kipak ide yang betar kala dan jeside nyawis cecimpedan hacin jadi dia gelis aduh matilah doaning manek kadi tetujuan ide betar kaluan cahce pacang ruruh aren ide nikah keawinan segera ke ide matilar saking ajin ide nih yang ku marah cerita mangkin mewali raris baosa risa kawentanan kadiangan itu yang rari kumarin miada ngarara gena Dewa Ratu Agung Wiyati kelapu-lapu mereka degumantini pacang poleh genah masih libat Dewa ngini yang akan kacerita sampun rauhing wengi galah kari malai bida yang rare kumara rare sering wengi ne punika ide nyingaken wenten anak ngeringit utawi anak ngewayang yang ku ning kebando antuk banget uyakti ajereh mana hide yang rari kumara kapining ngerakan ide rares
Iri keren durin wayange utawi durin dalange ngesilit yang kumarep. Kiada langana kena Riancukan keras yang ancuk dane kidalang wenten anak alit neng kelap ngesil ri kering durin naragane raris ketakin anak alit punika nyena sujatine udah cening anak alit dewa ada dini didurin bape nih tur maning yen rasa yang bape dewa mengkep dini nyen sujati ni dewa cening ngudiang cening ngecor jeje semalih keris sampun pertiak sayang bapo dewa dadi dewa ngetor rasa jereh nyen dewa nana